Datuk tak pasal. Kirim kami ke Janang lah sampai kelas daripada dia. Yo lagi terpuk kau. Badang ketulah ni terpuk, tempat sirih bercabik, pinang berdidik, tembakau berkuat, balik hanyut. Apa itu? Beliau Datuk tak pasal. Dia lalu kalah Datuk yang satu. Nah sepanjang apa kiriman Datuk tadi, baik kuat sirih lah bercabik, pinang lah berdidik, timbakau lah berkuat, gambil lah kupi, sadah lah paling terpuk. Sekian nak kawai sepanjang apa kiriman Datuk tadi nya Datuk. Sampai Datuk yang satu. Bilang sama itu dulu. Badang ketua kandak lah, boleh pintu lah, Datuk lah sana seperti kami hanyut. Baik itu. Masa Dan kali pulangkan ke Datuk nanti tua dari padusa kalau Datuk kita 100 sa guru. Alah pihak kami nak melilokan sirih dan cabik pinang dan sedih tembakau dan rokok. Kare bangsa kalau Datuk itu 100 sa guru. Bari sinan baik. Aduh jumlah nanti teriwang di tahun atau tak di batang liput hanya sungguh berbeza. Iulah nak bari kami pitua dari Datuk dan sahabat Datuk hanya. lah sampai Datuk tak pasal. Bilang saya itu hanya. Sabah melah Datuk sawin taruna amu payukan ka paru sagalo Datuk nan banamo silang mau bangka kerajaan nan berjong da ulung ada. Sabah hanya. Beliau Datuk Mandau Sati. Dia lalu kalah Datuk Sati. Nan ka dipulangkan ka padu Datuk nan pitua dari padu sagalo Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nan berjong. Allah di atas panyirin Datuk tambasa tadi. Baju kok sabalah ka Datuk. Iolah Datuk nan ka bamatu nyalang batali mo nyariang tanda itu. Sekian nan ka dipulangkan ka padu Datuk Mandau Sati. Lah sampai Datuk Sati. Bilang sendiri itu dulu. Sabah lah Datuk sementara mau payukan kepada segala Datuk itu baik kepada seluruh guru dulu hanya Datuk. Sabah hanya Datuk. Beliau Datuk tak pasal. Lalu kalah Datuk Mensati. Nan sapanjang panyirin Datuk tadi yulah mu payukan ka padu sagalo Datuk nan bana mo silang nau bangka kerajaan nan berjong baik ka padu beliau Datuk Mandau Sati. Nan pitua dari padu beliau. Alah di atas panyirin Datuk tadi. Elok katu tu mu pakai bayi hujan tu bayu. Yo mana lah gagal buat lantai papan lah halus buat lantai kulit lah licin buat ringan cermin. Artinya mana lah jadi buat ibarat iman ujian. Sekian puluh nan kabayan sepanjang pasal baru tu tadi hanya tu. Lah sampai Datuk Mensati. Bilang saya itu dulu. Padang ketulah bari kami pitua dari Datuk nan sapatah dan lah sanang segalo Datuk itu 100 sa guru. Lah kami dua rek tentang itu boleh. Baik itu. Beliau Datuk Rajo Kacik Basah. Dia lalu kalau Datuk Mensati. Bari kami izin 100 jemaah hanya Datuk. Beliau Datuk Mantari Bungsu. Dia lalu kalau. Minta ambari puluh kami izin 100 jemaah hanya Datuk. Lalu kalau. Beliau Datuk Rajo Alam. Lalu kan. Minta ambari puluh kami izin 100 jemaah hanya Ada Datuk. ulunya lalu kan. Beliau Datuk Tambasa. Dia lalu kalah Nan ka dipulangkan ka padu Datuk nan pitua dari padu sagalo Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nan berjong. Alah ka padu pihak badan media boju Omar ka pasaran bisa gado Datuk kemudian bisa gado ya teh kuning nan sabar nakaran yo bana lah Datuk ko jaga di mana salah jaga di mana semua pun sama itu yo lah nak bari ko buat dari Datuk nan sabatan itu ada. Lah sampai Datuk Mensati. Bilang sama itu dulu. Nanti tua dari padusa galo Datuk kita 100 sa guru. Badang ketulah tukik dulu jajak dia daki kas lala jajak dia menurut. Balik cak sepanjang halu tanpa jalan nak elok rupa pandang nak baik bunyi dangarnya.
Sakian nang kabayan nan sepanjang pituar tu tarik hanyut. Lah sampai Datuk Tabasa. Bilang saya itu hanyut. Badang katulah babari ambo pitua dari Datuk nan sabatan itu lah sana hati ambo. Lah kabeliau kasukan saju hanyut. Wah itu lah. Datuk apa masa? Minta abar itu kami situ hanyut. Balik Datuk di sisi. Minta abar itu kami situ. Lalu kalau Datuk mensati Sada bikin penuh. lang sama-sama Sebuah pun Datuk dan katulah rapi Sagalu Datuk itu saratu sagalu guru barang salunan hadir di situ tak sampai di aku mengembalikan pasaban. Badi ambu akan indak perlu ada kata kata bilang kata puji galah tak sabuk namo melainkan sambah data pasambah namo. Sungguh pun sado itu kasa isi rumahnya lah tapi ambu mengembalikan pasambahan. Nambah kapal Datuk tanpa salah tapi kembalinya pasambah namo hanya lebih. Kepada tuan itu Datuk kembalikan hanyut. Adapun nan kamu pun persembahkan kepada Datuk nan pitua daripada sagalu Datuk nan banamo silang nau pangka kerajaan nan bajuda. Allah sabari dan nan terletak di hadapan sagalu Datuk itu baik di hadapan sagalu guru. Kalah sampai katu janang nan matiang. Nambah di sini. Yola nak minta ba tarimo di Datuk ba sama-sama nak tentu kurang kali dipun pintu sendang kali bilai lubang nak kami sisi itu. Baik kok lagi. Kanlah saja ka pada buatnya. Sekian saja sama tidak nak nyoba pun ka pada Datuk. Datuk tak masa. Lah sampai Datuk. Bilang sama itu dulu. Sabarlah Datuk samin taruh nak go payukan kapadu sagalu Datuk itu 100 sagalu guru belum hanyut. Sabar hanya itu. Beliau Datuk mensati. Lalu masa. Nankar pulangkan kapru Datuk nampi tua daripada sagalu Datuk itu 100 sagalu sabalun gayung tersambut katu gawe babari kami Datuk dan hanyut. Lah sampai Datuk tak masa. Bilang saya itu. Pak itu mulai. Beliau Datuk mensati. Lalu kalah Datuk tak masa. Nankar pulangkan kapru Datuk nampi tua daripada sagalu Datuk itu 100 sagalu guru ateh bayi nan sepanjang persampan itu tadi. Badang katulah mengambilkan sampai puluh katu janang nam natiak. Punlah berikan puluh di belau Datuk nam namu silang nam pangka kerajaan nam juga. Lah berterima selamat saja jati nan suci di muka nan jalani. Di sagalu Datuk itu 100 sagalu guru hanyut. Sakian nang kari pulangkan kapru Datuk mensati. Lah sampai Datuk tak masa. Bilang saya itu hanyut. Dan pitua daripada sagalu Datuk nam namo silang nau bangka kerajaan nan bajuda. Dan katulah kau terima selamat buat ini suci muka nan ini. Banyak kini. Lah sana di sagalu Datuk nam namo silang bangka kerajaan nan bajuda. Tari air basuhlah tangan je lah Datuk. Wah itu.
nan kami pulangkan kepada Datuk nan pitua daripada segala Datuk nan namo selang nau bangka kerajaan nan berjuang. Allah nan baik rupa di hadapan segala Datuk kita baik di hadapan segala guru. Kayulah kusuk suku di tangan pak panang betul di tangan. Sungguh pun selalu itu baru kami pitua Datuk nan sahabatan pun hanya itu. Lah sampai Datuk Munsati. Bilang saya itu dulu. Nampi tua daripada segala Datuk itu 100 guru Allah jangan semandang. Badang ketulat kusuk suku di tangan pak panang betul tangan. Kok lain bertamu ujung di pakainya kalau kusuk ke selesai kalau kajarani. Sakian angka bayi dan sepanjang rasa parti tadi hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang saya ini. Badang katulah babari pitua dari Datuk nan sahabatan itu lah sana hati kami. Bagi lah bakosong saja di jenang kitunya itu. Akan berangkat kabin Datuk nanti dua daripada usaha kalau lebih itu 101. Elok katu yang pakai tidak yang terlalu. Sakian aku berangkat kabin Datuk Munsati. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang saya itu. Baik itu malah Datuk akan kami sabar malah Datuk kami menyuguhkan dahulu kan itu. Sabar hanya. Biasanya kopi dia ini jadi jarang. Tambasa. You lalu kalah. Dan sepanjang persahabatan Datuk tadi yang perlu lah upayukan kepada segala Datuk enam namo silang nau bangga kerajaan nan. Nanti tua daripada beliau ialah tiga perapian 100 lumayan di hadapan kami enam namo silang bangga kerajaan nan. Juga pun saja itu ialah nak babari kami ketua di Datuk nan sahabatan. Hanya Ah sampai Datuk Munsati. bilang saja itu dulu. Nampi dua daripada usaha kalau Datuk itu 100 belum badang ketulat. Tapi dua. Sakian nang kabayan dan sepanjang persahabatan kita tadi hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang saya itu hanyut. Apa itu? Tambasa. Lalu kalah Datuk Munsati. Badang katu kau ka di pasar, kumayan ka di pangkal. Aduh nan marasu di kami nang banamo silang nau bangka kerajaan nan bajunya. Nampak duri dalam daging bak tulang dalam rakongan marasu. Allah dia teh makasut kedatangan Datuk ke Marinako. Baik kok elok rupa kalah sama kita pada rasul nalah sama itu makan. Nampaknya gini, nak dia teh elok putih. Yolah nak sa pandangan sagala Datuk nambah namo silang nau bangga kerajaan supaya tali nak dapat. Kadang-kadang tu masuk nanti dia. Sungguh pun sadar itu ialah nak babari kami tua dari Datuk. Sekian angka dipulangkan kepada Datuk Tambasa. Lah sampai Datuk Munsati. Bilang saja itu dulu. Sabar mula Datuk Semintaru nak payukan kepada segala Datuk itu 100 segala guru dahulu hanyut. Sabar hanya itu. Datuk Tambasa. Nan sepanjang persabar Datuk tadi ialah payukan kepada segala Datuk itu 100 guru. Nampi dua daripada beliau. Akulah nampi dua Datuk tadi. Allah dia teh mukasuk kedatangan kami ke Marinako. Dia kok elok rupa kalah samuk tu pandang batuan kini. Elok kini. Kayu lah nak sepandang arah penuh. Saglo Datuk enam namo silang enam pangka kerajaan enam binyok supaya batali dapat kami irik bertakut boleh Datuk menyiapkan baitulah nampi tua tu tadi. Mana kemana? Nampi tua daripada sang kalau Datuk itu 100 sang guru cukup jalan lain kan ditakut lalu lain kan ditakut. Sakian angka bayi dan sepanjang persabar tu tadi hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang saya itu hanyut. Nan pitua daripada sagala Datuk enam namo selang nau bangka kerajaan nan berjuang. Nak tua ulang gadiang nak rata nak ulang pucuk majulah. Iyo balicak nak sepanjang ayu batang sepanjang jalan. Nak elok rupa dipandang nak baik bumi bidangan oleh Datuk. Bak itu. Aku Datuk panggil dolang. Lalu kah tak? Babari aku izin tu maaf aku. Enggak ada dulu. Baru Datuk Arab saya berani. Dia lalu kena dia. Babari kami izin tu maaf aku. Enggak dulu tu.
Berat tu satu jangan bawa dia. Iya, lalu kalau ada Oh, tadi kami izin aja. lah dahulu. Baru Datuk betul lagi. Lalu ada. Bapa dia posisi tu mata tu. Kita sama-sama ada. Baru Datuk patut boleh mak. Yo, lalu kalau tu. Bapa dia posisi tu mata tu. Lah dulu aja. Malam memang. Baru Datuk lengkap satu. Lalu kalau tu. Bapa dia posisi tu. Lah dulu. Baru Datuk penuh maju. Yo lalu kan Bapa dia posisi tu mata tu. sama-sama. Baru Datuk baca bahasa. Yo, lalu kalau tu. Bapa dia posisi. Lah dahulu. Beliau Datuk Mangkuto Sati. Yo, lalu kalau tu. Memberi kami izin 100 maafnya tu. Lah dahulu. Baru Datuk tu lelo. Yo, lalu kalau tu. Bapa dia posisi. Lah dahulu. Beliau aku kira maju. Lalu sudah tu. Babari kami izin. Lah dulu. Beliau Datuk Paripurna. Babari kami izin. Baru Datuk Monsati. Lalu kalah Datuk tak pasal. Sedemikian dulu. Lah sama-sama je. Sungguh pun Datuk dan katulah rakyat saglo Datuk. Nam namo silang nam pakar rajo nam tuan. Pada pun kan tidak doh kata tuak bak catui kata tiok bak rang bilang malaikat sabah data pasang namo. Kasai si mana kula tampek nyoboh hantakan pasang. Maka pun Datuk mengunsatilah perpulangnya pasang namo. Ada Kepada Tuan kita malah Datuk memberikan hanya dia. adapun nang kamu pun persambahkan kapal Datuk nampi tua daripada sagalo Datuk itu 100 sagalo sajaknya kaki kadi langkahkan mulanya tangan kadi ayunkan tak kalau kami ternyanyak kayu walau jul lapeh nenek mamak suku na pengulu kampung na batu rumah na wali baris ini kan memakai nan sepanjang pi tua sagalo Datuk itu manulah nan sepanjang pi tua sagalo Datuk itu Jarami petang kenari setakai padi di melaku pada kuat kami datang kemari kayulah makai nan sepanjang adik jam satu manulah nyo nan sepanjang adik jam satu nantilah kita pergi pendidikan ketimbang pengamakan dalam negara kita naku ala dia teh adik sumandu mandu dari suku ke suku dari negara korong pun dari negari ke negari baik ini Datuk baik kuat pihak kedatangan kami kemari naku kayulah menyerahkan anak ponakan kami kapal tu suku Datuk badang katu di siku bumi kanyo pijak langitnya kebuduk langit siku rantiang kanyo patah sumur nang kanyo sawit baik kuat pihak padu anak ponakan kami nangku Datuk joko umur 6 balun 1 tahun jagok darah 6 balun 1 tahun pinang salorong pandapek pun baitu puluh panjang nang balun dapek dajut dalam nang balun dapek badang katu di siku bumi kanyo pijak langitnya kanyo piduduk ka saidi salaput sagalakang jusaglo Datuk nam namo sidang nam pakar kerajaan nam unyo baik nan tanamo mudu nam kakak dapek nan baku palu badi sinan Datuk jokot dikit saju malam bak hujan enggok saju maru nampak langau jokot tunggu selang jo selisih baik pun bantah jo kelai jokot capek kaki kuat telangkahkan lancang tangan kuat tajambukan badi sinan Datuk jokot kami nam namo ini jo mamaknya katagak di nan tanang Datuk nan tagak di nan kaget artinya mana aja tu jokok berubah bahasa puk bertukar bahasa di belau Datuk nam namo silang nam pakar di kerajaan nam unjong hanya sekian sampah kita nak bertemu dengan Datuk Monsati Lah sampai Datuk tak pasal. bilang saya itu hanya Sabah melat Datuk Samin Taruna Abu payukan ka paru sagalo Datuk nan banamo silang nang pakar kerajaan nan banyong karano barek baban dia Abu kemarin. sabar hanya
Beliau Datuk Tambasa. Lalu kala Datuk Mensati. Ngansa panjang persambahan Datuk tadi yolah mupayukan kapalo sagalo Datuk nan banamo silang nau bangka kerajaan nan bajujong. Nan pitua daripada beliau. Yo barek baban di kami komar tu. Badang kato kami kababan barek. Hingga manjujong basing buang mami tu ba kuripe. Api bana. Sapai sairang balam nanjo barabah sapai adek nanjo limbagu. Dan kato adek lah Datuk pakai kok limbagunya iyo batuan. Sakian nan kadipulangkan kapal Datuk Tambasa. Lah sampai Datuk Mensati. Bilang senggai itu dulu. Nampi tua daripada kalau retik kita 100 guru dan ketulah bari kami pitua dari Datuk nan sabtan itu laksana di kami. Batuan ini dan ketua dek lah kami pakai limbagu batuan. Bari kami janam hanya itu. Ba itu. Kalau Datuk Mensati. Lalu kalah Datuk Tambasa. Pak kirim kami ke anak Sirajo Janang lah sampai kelah ke beliau. Iyalah bik jumpa komar. Badang katulah bik terupuk cukup nak bukuh buka bakabek baurak di beliau hendaknya itu. Ba itu benar itu. Beliau Datuk Tambasa. Lalu kala Datuk Mensati. Nangka dipulangkan kepada Datuk alah diadah pakiriman Datuk tadi. Baik kuat nambah bukuh lah babuka bakabek lah beliau urak. Sakiro-kiro itu dahulu ni. Sakian nangka dipulangkan kepada Datuk Tambasa. Lah sampai Datuk. Bilang senggai itu dulu. Nampi tua daripada sagalo Datuk itu 100 sagalo dan katu nam bukuh lah beliau buka nambah kabek lah beliau urak. Lah kelah sama luruhnya tadi. Lah kelah batang-batang pasal je itu. Sungguh pun itu. Bari kami pitua dari Datuk dan sahabatan itu hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang senggo itu hanyut. Nan pitua daripada sagalo Datuk nan banamo selang na bangka kerajaan nan bajujong. Iolah sama luruhnya tadi lah batapatan pasal jo. Lah tasabuk di namo lah tai bau bana di balanya komar itu. Sakian puluh nang kawai sepanjang pitua Datuk tadi nya Datuk. Lah sampai Datuk Mensati. Bilang senggo itu dulu. Padang katulah bari kami pitua dari Datuk dan sahabatan itu laksana di kami. Batuan pasang kau pakai pakaian hanyut. Baik itu. Beliau Datuk Tambasa. Lalu kala Datuk Mensati. Nangka dipulangkan kepada Datuk nan pitua daripada sagalo Datuk nan banamo selang nau bangka kerajaan nan bajujong. Alah diadah pakiriman Datuk tadi. Panjanglah sulit kami di Mangaret, butaklah rumit di Mangapia. Sungguh pun sadok itu. Babari kami pitua dari Datuk nan sahabatan antun hanya Datuk. Lah sampai Datuk Mensati. Bilang sanggup itu dulu. Nampi tua daripada kalau Datuk itu 100 kalau grup padang katu panjang lagi Datuk dan ngaret putaklah rumit di Datuk di Kapiang. Bapakaikan dan sepanjang biasuan sakian nang kabayin dan sepanjang pitua tu tadi hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang senggo Badan katulah babari pitua Datuk nan sahabatan antun lah sana di kami nyelede. Ambanyo kini nan ka dipulangkan juga kepada Datuk nan pitua daripada sagalo Datuk nan banamo silang nama bangka kerajaan nan bajujong. Alah dia teh anak ka pinakan kita nangka dua-dua naku nang kita peralihkan aku. Sangan niko naik, sangan niko kare ateh. Matu nan samo kita panyalang talingo nan samo kita panyalang. Batuka nan samo kita asa barubah nan samo kita sapu. Artinya mana? Padang sedikit juga kita sangat kare ateh. Sakian nan ka dipulangkan kepada Datuk Tambasa. lah sampai Datuk Mensati. Bilang sanggup itu dulu. Nampi tua daripada sagalo Datuk itu 100 sagalo kurulah saujud sapangana itu tentang tu hanyut. Jokok matu nan samo kita penyalah dari nan samo kita penyalah. Iolah padang sedikit kita ganiko kare ateh andaknya. Baik itu. Beliau Datuk Tambasa. Lalu kala Datuk Mensati.
Nan kali pulangkan kepada Datuk nan pitua daripada segala Datuk nan banamo silang nau bangka kerajaan nan berjuang. Allah dia diri anak kapinakan Datuk nan menjadi kurang sumanto kami. Iwala nak basiang bari batarang bulan dia teh namo juga lah no kuat. Sekian nan kali pulang pada Datuk masalah. Lah sampai Datuk Sati. Bilang senggu itu dulu. Sama pula Datuk semintaru namo payukan kepada kalau Datuk itu 100 kalau guru baik pada para pulang itu dahulu. Lanjut. Baik. Kalau Datuk Sati. Lalu kalah Datuk Tambasa. Dan sepanjang persambahan tadi yola payukan kepada kalau Datuk itu 100 guru nanti tua daripada beliau. Apalah nanti tua daripada tadi. Ala pihak padu anak-anakan kami kurang semadu ni Datuk. Kayola nak basiang bakri batarang bak bulan dia teh namo juga lah yang kan baitulah nanti tua daripada tadi. Bana komanda tu. Nampi tua daripada kalau Datuk itu 100 guru baju kuat pihak kepada namanya Hendra pihak kepada galanya Datuk Mangudut baguak dia teh baju pusaku balau Datuk Yun minta berkembang lawet berentang panjang di Datuk 67 dalam negari kita Jokok basuh di labut di langgang atau dialek naramin sekalipun dia baik bawakan baju pusaku Datuk hanyut lah sampai dari pulangkan ke Datuk Sati lah sampai Datuk Tambasa. hilang saya itu hanyut Nan pitua daripada segala Datuk nan banamo silang nau bangga kerajaan nan bajunjang. Badang katulah Datuk siang bari batarang bak bulan di atas namo juga lah kurang sumando kami. Yulah kakak bakuak di atas baju pusaku beliau nantun. Bakuak basuh di labuh di gelanggang di sungai Jo Tapian. Kuak kabukit kayulah kasamo di bom daki keluar lah di bom rumah. Lah saja tak terima penuh kami tentang itu menurut. Sekian nak kawai nak dibilang pada Datuk Tambasa. lah sampai Datuk Sati Bilang senggu itu dulu. padang katulah bari kami pitua dari Datuk dan sapatah tentulah sanang ti kami nyoleh patuah kini pasang niat jo kawe pagang lumayan hanyut Lah sampai Datuk Tambasa. bilang saya itu Baik itu menurut. Datuk Tambasa. lalu kala Datuk Mengut Sati Badang kata kau ka dipasang kumayan ka dipanggang. Adapun niat di kami nan banamo silang nau bangka kerajaan nan bajunjang. Kajulah di atas membantai diri wa ini nang kedua-dua nang kun. Kayu barisinan kayu lah rila mande jo bapak lah suku ni niat jo mama lah ni mek korang di kampung di atas kandak nan lah dia minta jo pitu nan lah balaku. Basinan kalai jo nambak pitua sagalo datuk gitu. Kopiak mandi di ulu manjamu ikan di karang banyak saja dahulu sampai baru masuk sekarang. Kumayan putih di buai langan baju di banggang di perapian asok manulang sampai kau daru. Baik kok kandakan Allah lah boleh pinta jo pintu lah laku juga jo puji lah beraket lah samo sanang perhatian antara dua tiba jo balik. Baik nak bulu datuk kan lai jo bak pitua hanya. Selarak bunga dalam cair jatuh selalu tiga tangkai. Manggara alam dalam cair tandung kasuk nalah sampai. Barisan kayulah berdiri puluh nasa nenek jo mama 100 kaum ibu di bapa. Hari baik ku tiku elok patang jumek malam satu. Bukan toh ka junjang lalu sajo kapan jalin dian dosa. Bukan toh ka jadi kurang sumando sajo. Yulah kalau bisa nenek jo mama. Kabakeh bayu yu kalawan baca jatun kabakeh tuluh pikiran di kami 100 anak kabinakan kami kanan selawit selamona ko andanya datuk yo itu dah basinan kan lai ju bak pitua datuk bidu eskoti nak ram laku kaini sulah kalah kamu di serangku dayong sarek mue anak cino klasi badarun-darun di tapong padai dengan ribu ala dia teh diri wa ini wanang kedua-dua nangku datuk. Untuk baik pemberian Allah nampak bidu jo pendayong seperti akak dengan rambut. Bak tapong elo di rambut, bak cincin pulang ke jari, buat inyo kedua-duanya andanya datuk. yo baik tu Lipek berlipek ujung deta disalut deta lah sikit dipatah deta lah rambut ambil lah batong apa maga anak tarong tujuh para anak orang sungai landai. Allah dia teh diri wenyo kedua-dua nang koju komada tu. Salangkah sabijak sabantang sah perjanjian. Kok kaini
dia satu lah galak kemudian serang ke dayo. Sa ciok ba anak ayam sedanciang ba basi. Saujuk sa pangana juga lawaknya kedua-duanya kanan elok andanya tu. Yo betul dah. Baik kau umurnya panjang sakinya murah imannya tadi ilmu tambah sekalian bala dijaga Allah. Rahmat dia nikmat dia turun ke pada diri waknya kedua-duanya andanya tu. Yo betul dah. Kemudian daripada itu pula Datuk kita malah nangka saisi rumah nangku. Dimintakan pula umur pada sakit murah iman tak ilmu tambah. Sekalian bala dijaga Allah. Rahmat dia nikmat dia turun kepada diri kita seorang-seorang. Salah kepada Allah minta ampun, salah sesama kita permaafan andanya tu. Yo betul dah. Beliau Datuk Tambasa. Yo lalu kalah Datuk. Sa kira-kira itu pakauran dari kami nambah nama silang nama pangka kerajaan nan bajudong. Banyak kok kurang minta batu kuat setiap bila umpang buat sisi di Datuk Tambasa. Lah sampai Datuk sati. Bilang sama itu dulu. Nampi tua daripada galu guru itu 100 galu Datuk itu. Setiap bayi dan sepanjang pasar kawan Datuk tadi. Tidak toh kurang kau tukik sentiang ka bilai umpang ka sisik badi sinatkan lai jobak bitua. Kandang awe rimbo jelatang batang birak di kabrabe. Dan kata kau lah sudah Datuk rentang panjang. Allah Fatihah ka bayi satu doa dan ka bayi desa galu Datuk itu be segalu itu hanyut. Sekian dan ka bayi dan sepanjang pakauran Datuk tadi hanyut. Lah sampai Datuk Tambasa. Bilang saya itu Barang katu laba bari pitua Datuk nan sapatan antun lah sana bisa kalau Datuk nam namo silang pangka kerajaan nan bajudong. Baik kok kumayan lah lapeh dari tangan usaha apinya tu. beliau guru kita lah mendoa hanyut. Kami lah main. Lam sama-sama. على حسب يحمد أشرف النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حسن مقصدنا وبلغ مرادنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا ونذرنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة ونعمة وسلامة والمغفرة وبركة على أنفسنا وعلى أهل بيتنا وعلى أهل قريتنا وعلى أهل بلدنا. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم والحواء ويوسف والزليخة. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم والحواء ويوسف والزليخة وموسى والصفورة والنبي محمد والخديجة والعائشة وغيرهما ولا تفرق بينهما أبدا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن
husni ibadatika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana ya Allah ya Fattah ya Latif fa innaka khairul fatihin warhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah ya Razaq fa innaka khairur razikin waghfir lana ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ayqazna minal qaumi ghaflati wal juhlati wa min daril fitnati wal batala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqal ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma asrif 'anna minal balaa wal babaa wal fasaa wal munkar. Allahumma adfa'na minal balaa wal babaa wal fasaa ma la yasfahu ghairu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina bi kalimatin tauhid la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nangkari pulangkan ke Datuk Nampi tua daripada Sagalo Datuk Kitu 100 Sagalo alah detek kebasaran Sagalo Datuk Kitu bin kemudiran Sagalo elok katu jo pakai rancak rupiah jo bayu pada sinang kalai jo pak pitua sakali murah puluh tigo tang tabayi sakali mereka dayong 30 lampau kabak manoklah di Sagalo Datuk 6 namo silang napaka kerajaan nam jok aju sungguh pun baik yola nak babari kami pitua dari Datuk Nansa patah nanti hanyur lah sampai Datuk tak pasal hilang saya itu sabarlah Datuk Samin Taruna ambu payukan ka Padus Sagalo Datuk nan banamo silang nan bangka kerajaan nan berisun dahulu hanyur Datuk sabar hanyur beliau Datuk tak pasal lalu kelah Datuk Sati Nansa panjang pasaban Datuk tadi yolah ambu payukan ka Padus Sagalo Datuk nan namo silang nan bangka kerajaan nan bajujong nan pitua daripada beliau kan laijo pak pitua Datuk ambillah batu bojo tigo paribe olan dalan hidup Datuk 100 pangunu kolah sayo tuan Sagalo alim las pakai sakatu jadi sakatu jadi pakai lalu sakia puluh nak kabahi sepanjang pasamban Datuk tadi anu Datuk lah sampai Datuk Sati bila saya itu dulu padang katulah bari kami pitua dari Datuk Nansa patah Datuk lah sanang di Sagalo Datuk Kitu 100 Sagalo lah berkuasukan saja baik itu lalu maju Lalu kan Datuk Tambasa. babari kami izin satu maaf Datuk Lah dahulu. beliau Datuk Sati lalu kalah Datuk Tambasa saya bikin pun sama-sama sungguh pun Datuk dan katulah rapat Sagalo Datuk nam namo silang nam bangka rajun nam hijau pada apa Datuk kan tidak doh kata tua pak Datuk kata dia pak orang hilang malaikan sabah data pak sabah nama kasai si manang pula tampik nyampu mantakan pasaban baka pun Datuk bangun satinglah pulangnya pasaban nama hanyur kapan ambo lah nak berdua mengalikan hanya tu adapun nang kamu pun persembahkan ke Datuk nampi tua daripada Sagalo Datuk Kitu 100 Sagalo
Badang ketupa kerajaan itu di malam dan semalam kini kanlah selamat. Nam narimo punlah beli nikmat. Jokok makanlah kanyang, minumlah saju. Nadib kasuklah sampai nan yamalah pacak. Bakok pihak padu antara nampuk kalah bambung sampai. Punlah dipati puluh dengan doa. Baik ini, sagalo datuk kitulah namurak selo. Tuan saglu gululah namukai simpu. Kami nak banyaklah nak mainnya. Sakian sambah kita nak berpuhut kabut datuk sati. Lah sampai datuk tambasa. Bilang saya begitu. Sabarlah datuk samintaro nak amu payukan ka pados sagalo datuk nan banamo silang nau pangka kerajaan nan bajunjong da ulu anyo datuk. Sabar aja. Beliau datuk tambasa. Lalu kalau datuk sati. Nan sapanjang pasaban datuk tadi yulah amu payukan ka pados sagalo datuk nan namo silang nau pangka kerajaan nan bajunjong. Nan pitua daripada beliau. Badang katulana ulah sagalo datuk kitu saratu sagalo guru joko kanak laika boleh pinta laika lagu akan tapi nan ka dipulangkan jua ka pada datuk badang katulana dialah kan abang nan jinak babari kami pitua ni datuk sekian nan ka dipulang pada datuk tambasa Lah sampai datuk sati. bilang sanggup itu dulu Padang ketulah bari kami pitua dari datuk nan sabatah nantun lah sanang ti kami noleh. Betul ni. Padang ketulah dia Allah ketabang dan jinak. Padang ketua dia Allah makai. Sarak lah ngatu papakian umpak sepanjang dia nak elok rumput padang nak baik benih danga je. Sakian yang dipulangkan datuk sati. lah sampai datuk tambasa badang katullah babari pitua dari datuk nan sepatah nantun lah sana hati sagalo datuk nam namo silang pangka kerajaan nan bajujo ambanyo kini dang katullah na ulah sagalo datuk kitu 100 sagalo guru lah kawala peh sadu datuk tu ati nan suci buku nantinya baik kok pintu dah singkok sakian nang kawai sepanjang pasaban datuk tadi yang ada dua Lah sampai datuk sati. hilang sanggup itu boleh Padang ketulah bari kami pitua di datuk nan sabatah nantun lah sanang ti kami. Betul ni. Katu dapat rudiang sesuai. Selo diurak seorang tagak simpul kai sampai baik. Kami lah tagak hanyut. kami dah betul dua Jati je lah.